Zulai ni somni ania voin tlai dar thum le chan vevel khan thingka le thingfalin kar kongthlang lam kham hnuaya ruang chhar ani longtlai police te chuan tlai dar ri vel khan hemi chungchang a hian report an donga amhuna kalin ti tutul poimo te an ti fela ruang chhar nena in kai hnoina neya ngai mi pali te chu mitlawm ngai kal khom ten manin police kota hlan an nia he thi na hi engtianga thleng nge ti hriat lei thei alani lova he thi na in nam hnoya pu mi pali te chu thubuai siam sakin longtlai police ten kolin thil omdan an zot fia mek thi hi Abdul Ahmed kumsomni pasari Zarua Karimganj ni in nam hnoya pu mi pali te chu Riaz Uddin Laskar Hailakandi Bilal Ahmed Karimganj ani hi driver ani a Alizur Rahman Zaisin Nagar Assam le Sahadat Hussain kumsomni Karimganj ani hi handyman ani Abdul Ahmed ruang hi Longtlai District Hospital mithi dana da ni in naktuka postmortem tura ruaman ani